ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بيقول لك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنه ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانه بس، امها وابوها والبيت كله ويجرم ويدورهم ويقولوا ايه شوفوا مش عارف الدكاتره ويعملوا ليه؟ عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البت لا لما تحبل كده تبقى ماشيه مزهوه كده قال وتتمخطر كده وبطنها قدامها كده من حلال. طب وان كانت من حته تانية بقى تعمل ايه؟ تحاول يعني تتدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابيه وتعمل بطنها عشان ما تبانش. انما ديك كده بالفخر كده وماشي وقال يعدلوها وحاسب على روحك اوعي مش عارف تتحرك ايه هو دي؟ لانه انسان جاء بصنعه الله وبكلمه الله، يبقى مجتمع ايه؟ والكل يبقى مبسوط كده ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصه ويعملوا الله. طب ودوكها بقى لما تحصل حاجه دي تبقى شره سودة بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجه يسقطها ولا واحده تسقطها ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حته كده مش عارف شغلانه كده. انما ديك ايه حاجه كده واضحه وحاجه ايه شريفه.